Yengbi Punapu Saratchandra Sharma Sayol Sigi Impact News Agenda Manipur Taram Noksari Ngasigi Agenda Manipur 2019 gi Iro Luba Agenda Manipur ni 2019 gi the last Sunday of the year 2019 gi Iro Luba Sunday ni Aduna Ngasigi Sisu Iro Luba Sahi Sigi Habitai Batung Tabla Mayam Tenebra Kani Agenda Manipur but Sahi 2019 gi when the Iro Luba Agenda Manipur ni Aduga Agenda Manipur Ngasi Kanagadori Wafam Si main topic ti why pro CAA campaign kari gino akoi citizenship amendment ek ki campaign ama manipur da uba phangise masigi baram se kari gino BJP na di masi jan jagaran abhiyan na mingthon bi aduga kari gumba kanda CAA gi support pro campaign ama changyan basna baram mor kanda manipur gi context yengba kanda public sing da kitang chamam na ba thon bra manipur da ILP lakhibna baram mor kanda CAA dagi exam ti tawre ILP lakpagi chawrokpa celebration mayam gi mut haibate mayam so ILP ma lakhre kuina demand tawbani kuina phangakhidrabni lamnina ILP lakpagi nungaiba at the same time CAA dagi exam tawbunina adugi nungaiba masu ugi aduga ngasi ngarang dagi khoina uba phangakpa sei maroina CAA gi pro CAA campaign masu manipur da uba phangba supna khana jarakna base maroina manipur gi tangai phadana pangthok pasi kari marum gi pangthok pono taseng na janajagaran abhiyan na BJP na nationwide ki mingthon ba adugumo campaign se pro CAA campaign na ngasi topic ki mingthon jeri bache adumang oibra haibigi matang da kupna khana janaba tanjane loi lengthin bideba guest singdi agi thing phabi base RK Somorjit Convenor Biodiversity Cell BJP Manipur Pradesh ni ihan amada yamung Somorjit putaram noksari adu yamung Somorjit ki oide lengthin bideba se Yumnamcha Dilipkumar Convenor Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Act ni ai tamo Dilipur putaram noksari aduga tamo Dilipki oida ai ni yeta phamina jari base Ningombam Bupenda Meitei Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ni ai Bupenda putaram noksari ihan an base yamung Somorjit maroina akoina urisi janajagaran abhiyan na ngarang dagi akoina uba phangba campaign se manipur nationwide ki BJP ki campaign tu da sharu yabibra aduga manipur da khatang ke haitare mayam gi kano da khitang di chamam na bamti thokti thoi aina chamam na badu reasonable explanation na pp ngambra why pro CAA campaign Sharma masih kasu confusion oningai leite koi gi di masih campaign si all over India da jathaba adugum campaign namani campaign si kari damukta maru orino BJP na all over India gi state ko dimukta sathari begi reason si karino hairagadi madugi explanation du tentak na ngasi gi discussion hour sida ai thamjage loina na gi oide lengchel lebai yamba Shri Dilipkumar tam sangna CSO gi thau mayam pure ai now young talented agi open library adagi mo Saratchandra lady asai thamo de kitang nung siba haigra nungai haigadra wa ba khara su langtak nahi maramdi bungo na haibire agenda manipur aroi banen aroi bai bo ai sila to tamo ko de su kitang kare ni as akoi na gi langner misi loira mane ne na khan basule chai si gi oina aroi bina du bo loiba leite hauji kari gi damakta Sagi ibu na haibiri betu kuigi jagran jikari gila ino na haik taragade I am not charged any party adubu hujik lai ridi Bharat ki karor cham kundra ki manungda koi lai riba political party lising tarai manungda akak na bakhara khallaga macha thong na khaidrok matamda mayam na ubiri party khara lai re tomdik heri aduga 303 mandate phanglaga plus 0.50 phamaga paliba sarkar sigisu adugumlo karor chamaga kundra sigi manungdi yaudabra sima question lae adu yawbo oragadi matuda aikoina humble oina appeal tawya ba area explanation amaga prajada TV gi khutang da piba yaba jaga adi TV yengba ngamjadaba misu leibnina adur pi da ba yadaba area ma laiba si compulsion oina laktaba yadaba area lakudagini kaino kanda article 372, 370, then 35A clause, triple talaq, laibas mayam si matang bill si passed over matungda. Passed to town of 372, or 372. No, I like the point. The 370, 35A, triple talaq. Matong Tangla with the Koi Manipur ki protection to the 372 Palokta Yadana, Mang when Pantokre high washing do. Lakpo matamda certain frustration kharadi
among the colleague parties in the Tokpadagi, Laiba, Sinamaram Morga, Miam the Piriba message, Lana, Pigadra, and BJP in the Chingna, but the Gimasi explanation on a Sandopa, a Quinakari, Tauri, Karabok Tori, Madam the Pina Vidam, the Quinamasi, Kongjanga, Sang the Payadana, all over India, that NDA. High target the NDA ki manung su aduga BJP ki oina su campaign asi nahan dagi chathaba obuduna ngarang ibungona ubiri batu adugi saktam amani Thobal district da ngasi su dum hayeng su dum thang habidi Bishnupur district da koi dum chatha jagni sidi aikhoi gi manung do oiba campaign makhalam ne maram di praja awareness oina wi dam ta chathada chathaba adugma program amani koina kana da su kaisu adu da haibelete aikhoi gi oina chatha jabadu da अखोइना तौरिबा थबकसे अखोइगी प्रजा अखोइबु मैंडेट पिरेबे पीपल दा खंगन बमदि सरत चंगमनिना मधु चथदबा यादबा प्रोग्राम अमनि हाइबसि थमजगे इबुंगोगी अनिसुबो वाहंग मसिना खरा अखोइदा कंफ्यूजन अमा प्रो ओइबा गुम्बा अमा चंगे हाइबसि प्रो ओइना येंबिगेब्रा प्रो नतबो ओइना येंबिगेरा मधुदि इबुंगोगी मियेंगदा लैरे होइना आइना यामुंग आइना येंबदि नते मयामगी वाखलोंदु कोइ पुथोकचर ओय आइना हाइजरसु मैंडेट तु येंग साइ लाउजरे इदो अदुगिसु वाखलोंदु येंगा अखोइसु मसि तौदबा यादबा मोइना तौरे इने हाइजबा हुजिक लैरिबा आर्टिकल सिगी मतुंगिना चथरेबु खोंजंगिदा सिटीजन अमेंडमेंट बिल हाइरमदि उदि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ओन ग्रबा ओलिबसु पार्लियामेंट बोर्ड हाउस ता यानरगा अदुगी मेजॉरिटी ने कैरी तौरगा प्रेसिडेंट ना अदुगुंबा एसएन पीरगा कोई गैजेट नोटिफिकेशन थोक्तना फोंग्रबा अदुगुंबा एरिया अमदने कोइ ngasi खनरिजे अदुगा बीजेपी की ओइनदि मसि अनौबो नतेब सगी CAA हाइजे कोइ मैनिफेस्टो दा दुम याउजे कोदि पीपल की मैंडेट ता थाजे जब पार्टी ओइबनिना अदुगी थबक तो कोइ उन्नबा होनबा अमजुंग उठखिबा अमजुंग प्रजा ने यारकबा अदुगी वानी अदुगा इरोइना ना हौजी हौजी नेशनल ग्रोथ population की जो हुजी alarming लेबिना कोई सिगी जो कोई दी चंगन दबा याद बनीना सिगी सु इरोइना ना मसे सुम चंगल लगपो प्रोग्राम मनी है ना आई थमजगे तेंतकना अदुगी मतुंगिना हौजी so many charge and sub charge मैम लेरे article number 14 violate तौरे हा दु तौरे आदा तौरे freedom of express नमथरे खोचरे खबर द करी द टीवी द लाउनरी Actually, sidasu larnet mayam fambi reviewer mayam sulai article 14 gi high visida close ngasai imuna so high bigre Kapil Civil on a great lawyer na high adu high ada high. I could article 14 say masigi matungni yangnatar the minimum restriction kara lairakanda maximum human being amna pangbaya ba speech freedom of speech oiraga su natraga magi fangadur bi kudong sabado. अदुगी दमुक्ता भारत की संविधान सेंबा आर्टिकल 14 सिदा लैरिबु जिक्से फ्रीडम ऑफ स्पीच ने हायरगा ngangneribo sakneribo bochon ji di freedom of speech ne na ai spokesperson am oina lawje de BJP ki taraf ta gi taina lawbagi di khangre ai gi oina di mase license of freedom ne lawi pangang ngang ba pangsak chak ba yai ya de khangda ma chong bak nai ngang pa madugi pramano na haje tar di angang nu pam jama sarkar sina phari ba nu pim jam phari je Henjan ba wai de gi law de signera ko gi phabani BJP de so ena phabadi na te ada article 14 je karai ta kaiye kaya yam kaiye BJP gi handak local action je CAA na article 14 violate tawi haiba CAA de yauri bada yumpham oiraga ai wafam khata clarity ojage haibidi atai nati asigumba CAA sida hana leiraga leiba Muslim brotherhood singse Tantoki dore detention center of Thamgre, ha do the way have CAA itself Muna Paragadi, Han and later citizens to Tantoke have the cry the Yao Geb. I young Jabba show Yao Deb. Detention center Tamnadu Taure, Aduga Hindu nice Taure, the Hindu to Adela, Adu Taure flat stars Mayama, Tobuse. Must people confused on emotional blackmailing to the fear psychosis of Sagalaga, Maduda. Luxury party singna BJP ki mayokta haigadra NDA ki mayokta haigadra sagalakba campaign amasina lana chakragadi prajasu lana lobu taragadi madugi kudong chabado lohon bayade haidna BJP na ngasai haiba jagran che pangthokpani jana jagran abhiyan se campaign awareness campaign ni a kind of awareness campaign kanda to yam ten tak na aina lohong ning ba haitai lohong ning isi maroina
Manipur ki miyam ki akiba chingnabadu chief minister na khangbidana central leader singda taktana CAA dagi ngakthokna ba haikanda ILP pirakre sam haikanda ILP pirakpagi adum chorakpa harauba ma akhoi sidum phawi sam haikanda aduga hujiki janajagran campaign se yang tentakna Manipur ki context hi yengradi CAA se akhoi di mayam na kibinina akhoi yadi yaningdabani तो वो भारत की इंडिया की एज ए होल कंटेक्स येंबकांदा पार्टी ना पाइखलक थबमनिना स्वाइददी सी एस खंगमिने से हैबगी कैंपेन दुसु तंगाई फदना सरुक याबनी हैबगी एरिया दुनि याउं थंबिरिसे लांदे कोइन हाइजरिसे थैंक यू अदुगा आई मरोइना भूपेंदा मरोइना आइना भूपेंदा तौबुदि सुम कोक से सुम यानसनदना सुम खरख सुम कौबसु ले आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वलिटी की वफम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस की वफम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस होना थम्बी आर्टिकल 14 मरुना रीड तौरगदी मदु कमाइन तौबुताई भूपेंदा डायरेक्ट सु मयाम याउदी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याउदी आइन खंबदा आर्टिकल 14 खरे हेना एक्सप्लेनेशन फजना क्लियर कट एक्सप्लेनेशन अम थम्बीरमु एट द सेम टाइम मरुना बीजेपी की चंगनबा हाइदी गनांग चीफ मिनिस्टर हानगी चीफ मिनिस्टर ओबिरंबा ओबिबनाय करिगुंबा कांदा समाजदा सोकदबा detrimental to the society any policy सरकार ने ना हाइर सु पुखलप कांदा मदुगी मायोक्ता कांग्रेस ना यामना इसंग थंग लेपुनी हाइबगी एरिया दुनी मदुगी रीडिंग से कोई कमाई लोबो है मरुना CAA NRC NPR लाइबा मयाम सिंग से detrimental to the society ने उबो याब्रा फोंदु खिबो वफम दु करी नुंगी आर्ट से करी नोसिन अखोइना येंगदौरिबा से constitutional morality हाइबमगा constitutional legality हाइबमगा अनिलै हाइबदी भारत के संविधान नंगासी एक अमा पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 की थ्रू द बिल अमबु एक ओलम मतुंगदा प्रेसिडेंट नसु SNP खरगा ngasi dia do implement effectively tawdri karigno da dugi corresponding rules haji moi semdri citizenship amendment act se madu ne ba khoi gi senior advocate kapil sibal na supreme court ta masigi act se implement tawdegi state tawbiu haibi one of the arguments now hajik ai khoi gi honorable former chief minister Shri Ibo bi ne haibi khiba BJP sarkar yamna oina khoi gi Shri Narendra Modi sarkar sina ngarang nahan su khoi प्रियंका गांधी जी ने यूपी दा चटप मतमदा प्रियंका गांधी की मार्क्सम लाग इल्लग चिंगग चटखिबा प्रियंका गांधी जी मसामकनसु आइसे आइ ngaksid पाइरग नमथिएगो इन इलमे हाइबगी मदुगुबा न्यूज रिपोर्ट मा मसांगसु अखोइगी मीडिया दा फोंदोक्सरइबा हाइबदी मसिगुंबा हाई हैंडेडनेस ओइबा हजि अखोइनि येंगदौरिबसि एक ओलबा मतुंगदा मखोइना हाइरि मदुगी एक तो मयामदा भाबता हाननगुदमक्ता रैली नत्रगा अखोइगी जागरूक तौनगुदमक्ता मखल अमगी मूवमेंट अम तौजबने न हाइरिबा अदो अखोइनि येंगदगदौरिबसि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हाइरिबसि सुप्रीम कोर्ट ता हजि लैरिबा मोर देन 60 पिटिशंस हैन लैरिबा जनवरी के 22 2020 दा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अमुक लैगदौरिबा फर्स्ट हियरिंग मदुगुंबा मैटर अमनेबा होय अतोप साइट की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट तौबियो हाइदना सुप्रीम कोर्ट पिटिशन तौबसु लै तोंगान बमा बट देन सोम द मोर देन 60 डिफरेंट पिटिशंस मदुद चलग लैरिबा हजि अखोइना बिलीव तौजरिबसि कांग्रेस पार्टी गिदी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी द मरमदि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी एक असि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय हाइबदि सुप्रीम कोर्ट हजि हरकनी अदुगा एक असिदा आर्टिकल 14 वायलेट तवी हाइबदसु करिगुंबा सुप्रीम कोर्ट न मदुगी फेवर जजमेंट तारेन खलसेबा करिगुंबा तारेन खलगदी अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नसु हाइबिखिबा करिगुंबा मसिगी एक सिदा आर्टिकल 14 द वायलेट तौरमगदी आई टोकपीगे फम धादोकपीगे हाइबगी न्यूज रिपोर्ट सु लाइबा अदु करिगुंबा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट द मदुगुंबगी माइक्रोम द लागदी फम धादोकके हाइबिगदौरिब्रा अदुबु वायलेट तवी तौदे एक से कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदे हाइबसि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड तौजसनोबा अदुगी दुना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी नेबा अदुबु ngasi कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अमा ओइने येंगबु मतमदरी मदुगी बेसिस ते येंगबु मतमदरी ngasi ह्यूमनिज्म हाइबगी समना हाइबदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लैदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा एक्ट नेबा सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने हाइबसि सुप्रीम कोर्ट हाइगदबनेबा अदु हाइदे
Therefore, it is still a constitutional act. Adubu, Armed Forces Special Power Act sinangasi akoida sugimati wahale. Masidi inhuman oire haina mayam masu yanariba. Madumai dodana Citizenship Amendment Act se aikogi tarapte di masi Supreme Court yet pamatamda aikoina plea tawrise masi sigi provision sida violate tawi, therefore masi unconstitutional oi constitutional validity to test of biu haina aikogi petition tawribane. But at the same time, one step amad akogi one area amadadi akoi clear cut ne madudi Congress ke BJP ke khenari base BJP ki haubadagi moidi manifesto do jaure Citizenship Amendment Bill purakani haidana aikoi ke su haubadagi manifesto 2019 ni jaure aikoi di Citizenship Amendment Bill asi ki total opposition de laini haidana Sri Rahul Gandhi ji masamang su ngarang ai Sri Rahul Gandhi ji ke koi Congress Foundation de Guwahati de yaujero maduda martyrs oigraba anti-CAA gi CAB gi anti-CAB gi rally da aduga CAA ola kanda maduda rally da satpa matam da laikhidraba martyrs manga da tarpon kattana Rahul ji su mayum da sangdana madugi dhamakta Delhi da ngarang lakhi ako ju jawi Guwahati da haibadi sensitivity si asuki matik yamna sensitive yamna highly hajiki matam sida ngasi aikoina yengbigadoise kanagumba na su hairi ILP chana halibasidi boundering akoigi neighboring state nataba haibadi Assam Meghalaya Tripura sidadi neighboring to Bangladesh neighboring to Bangladesh in an ILP PBU na Meghalaya government na Union Home Ministry da haidabok to mai PB daktre bajikshi aduna aikoina somna technically oina yenguba matamdadi this is a major concern adu hajik yengse khwai maru oina ngasi aikoina mi pairi se ngasi मन की बात श्री नरेंद्र अखोगी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हाइबिरी हजिकान के यूथ सिंह ने एनआरकी इंस्टेबिलिटी से पाम दे हाइदन सुमेबा अदबु ngasi thoiba instability economic instability unemployment rate asukamatik wangaba ngasi thoiba Assam de anarchy ngasi thoiba Muslim community de anarchy se kanagumamna injalaga thokpa nateba madugi injananabagi resources karigumba political party amatada madugumagi resources capital laiteba masa matomda makoi gi own free will legi thokjaraga protest yamna peacefully tawjarapur protest ne adubu ngasi koigi samna Manipur gumbada wa manganga dawada kiba mu yaure. Now the question is aikoigi article 19 the piriba wa ma freedom of expression article 19A adigi equality before law hide article 14 the piriba maruina aikoigi right to liberty article 21 se samna hairabada kanagumamana hector ditian towning akogi arrest natab arrest oiragadi within 24 hours nongalaga court pothone FIR pangkalani according to the offense adubu kanagumamana airport kumakpang hamung phabugumba adigi kanagumna TV de wangang hawe hector ngasai TV ge studio de kumdharaga pura sakhigumba kanagumna yumna ngahang la ngahak sa thangmin rojin pura sakhigumba masigumba preventive detention se masisu yamna abusively on used or illegal never. Masi akogi article 21 da akogi liberty right to liberty hide and akoini hingbasida right to life with dignity habam su lairiba ai se hekta kanagumam laga hekta fanning hide and state na hekta laga moigi akogi ngahaki moigi custody duda pung khara laibigi su madugi valid reason pifam thokpane without valid reason ngahaki kogi preventive detention se yamna toina tobagi mathok tade even aikogi police ki rules yauri kanagumam lathi sas tawre the retired DGP na high gibda lathi sas tawbasi da mi gi managan ek kandau na tiba mi gi khu gi ni si gi makha ta kan ba hogadam ne khoi kai gum chai sina lathi sas tawgi hairagadi ai khoi sida di yamna nungai tabamna social media ra tholokpa video da su Delhi police ta tawbaga hoi hajikti police sing su yamna aggressively akogi brutality handokna even yam maruoina action do moigi no I'll just take one few seconds police ki se masi haibadi makoina tarokpa matamda aina sum yengjabada akogi Manipur gi state police si hoi Delhi gi police su akogi wangang ba yaweba moina tawriba duty do protest tawru thingba ma with no comment akogi city akogi laikai da akoigi khangna baga khara chin ngangna bagi type da amugu ubum taweba Manipur da tawri bu khutaushi
ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯏꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ DSP ꯀꯟꯁꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ unnecessary unprofessional language nang kanano nang kari oiri ga haiba wahisidi masidi yamna unprofessional oy aduna masigumba sidi tasengna professional oy haningi haija semdoningbagi area dune yes sang round dong sung laksake aduga maroina Saratchandra Dilipkumar hojikse haidi haibigre Bupen Congress site chu pandi panbiri maroina preventive detention gi matang ama aduga at the same time nasai arbitrary detention haibate isam maram cha phaba khotpagi area am chu leidi leidi Saratchandra Dilip hangning badi question di khara amandi dum legi leidorim ne du ihana phongdok ning base karam no obidur su khanbiro ai site thamjabadi nahangi detention du detention tawramnina reasonable explanation ama phangbiba ngambra natrang hojik phawla detention tawrubudugi nungai taba wakhanda wahobudu hojipau adum leibidibra natragana MANPAC number oina khoi kai tari appeal tawbi basi ngasai gi 29 da maroi ngasi sini rally ma leini CAA gi supporter admadu tawbinu haibagi area ma madu aidu khitang chanaba wali haibi area ma thambigi adugi press conference gi Friday numitani adugi numiki nungdang da orangoni nungdang athengmudo orangoni tamo ngasai gi cha thakmina sena koi wari imsu habi tai du thambibu yani tagodo aina maroina imphal manung dari thidokpa activities like rally Garang Thawal district ubo phange BJP ki spokesperson de tajabada hayeng Bisenpur district leini haibi wari ma tajai adu akhoina tarubadadi ngasi se baron BJP ki Sampati office construction tawbagi kano duni phibam duni tawbadu khara mayam gi lakthok langsing khudong saba yengaga maruiba senior spokesperson amdagi aina garang phangjaba pawda pung aba ngasi afternoon dagi jana jagaran abhiyan sigi part amoina public campaign public meeting campaign number laini na takti rambani ngasi gi dilei gidre madu so ing khambada MANPAC ki appeal and civil society organization me amdagi appeal torupudugi kitang handok poina su lobu yabra kamai ubige aduga imphal manungda thoidokpa rally nung kari ning udramina MANPAC ki demand do somewhere fulfill tawne na ubibra thawal Bisenpur da tum khara lapam na chat asum yarabra tamodil Masih ngasagi ahan bawa hang do nahan pick up tour bagi China tu kau berapa besar kau deh asi aku itu yang penda bani maram di handaki kan si agitation as a whole since the beginning from January dagi onwards ko changsan laibe sida asi bhawda karima makhalgi kano amata yawda bani mase yamna destructive oiba adugo violence oiba kari oiba se amata yawda bani say for example mang the ngarang na handle loi gi university gi wathokta asai gi angang de samge gen secretary du makun soinai lai du ni ko adagi ko LP gi howda mi siri bani sapum robin du siri bani mamang dai tin mayam lai khra ko si mayam ji yamna violence oiba kano ngakta ne adubo handaki sidadi ko yamna kano tawna yamna fajaba yamna peacefully aduga law and order se akhoi ne hena masi irang thohanning dana aduga miyam da kamai tawna masi gi kano se awareness pi ga da ge se ko yam phajana tactfully sanction bani aduna ngasi bawdadi karim unwanted incident thokte na khoi loi ko masidi akhoi ne he the law enforcing agencies in the high say na police department na home department na lang badagi hen irang thokpani kaim ta tawro khoi na high river areas khoi kesu hendo ga chaloi hen ngasi bawda nga ebuko ado marang marakta he khoi gi SP na eksa thangmin si khomin si phamin si na harak si am toina dum lei adaida khoi na sa wa na high gi basu dum lei rabani hojik se ada na hange di sumna angan bada sum kauram badagi ngarang mathang na han gi sidai nungdang pung 13 mukhai muk ta ba dai da yum de tala aga hakdang chalusi haidana lampen police station da pubani adu aingon da yam nungai ta badi phawi maram di kaino da numit tu gi press conference da akoina haigi ba se kaim da nate khoi BJP gi rally chat kera meeting tawgera mok akhoi goi ba jan jagran abhiyan ogera kari ogera anything oja chanu khoi mudu da karim da haidi akhoi gi loinana lejari ba miyam do haidi akoina MANPAC na changsal aiba citizenship amendment bill oiringai matam dagi hauna akhoi di
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯥꯍꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯂꯛꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯖꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ invasionꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯌꯣꯠꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CAA ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯌꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ILP ꯆꯠꯅꯕꯗꯨꯅ however MANPACꯅ as a part and parcel of the NAFIP ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ North East Forum for Indigenous People ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ immediate neighbor ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ foreigner ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ foreigner ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯨꯅ Indian citizen ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ CAA ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ then after converting to Indian citizen moi Indian citizen gi card ama pair changwon damda Indian sing du karina ngakadege hargadi akhoi ILP sina ngakthokadoi adubu ngakadori bisida kedoge da hanagi lamba isingi ichel dudagi hen sathiba samudragi ichel amana laksanba taragadi porous oriba boundary sida khoi kamaina protect tawdoino haibisigi akiba sidi hen masi multiple kano sillayaba problem si create torkane haibagi aduna maram oidana Manipur gi context dadi khoi ne yengjari bisi hairiba CAA sina pirakador ba chaitheng se masigi direct impact natragasu Indian citizen amana lako matam saida hanadangi mi manga taru khaki la amba queue dudagi mi lising laki queue duna laksan matara di kama in tawdana akoi gi save khudum moina hekta yam samna hairejene isei nongmai tawba khajil laga fencing temporary khajin bamda sum ticket pair pa mi manga taru changam di phai mapan da leba ticket lobo ngam da sing duna pulam hopchaladi tin galoi phakai ne changi duna likewise aduna adugba yamna chawa flooded oiba kanoma lakani haibudugi mi pai baduna neba khoina akhoi gi Manipur ki people singda as well as North East ki people sina koina appeal tawjari badi aduga nahan gi oiba press conference so koina hajari je yes madu thingba natra thingda bagi akoi gi right leite akoi de thingba gi sakti pangan su leite akoi gi di akoi ga loina na CAA gi mayok ta changsan minari iba akoi gi nuksirba miyam singdo wakhal tabiyu Hojikti akoi sida leiriba ILP sina akoi punamokpu completely shape oire haibadi yadri aduna CAA sigi damakta masida akoina awang nongpokki marumpang oiriba state singsiru still suffer tawriba moina su ji struggle tawriba nina masigi solidarity utpoina akoi hairiba rally asidi afam thokpra thoktabra haibase isagi oiba hanagi chap chaba fireb ado lobi yu haibane ba koina haiji BJP gi kanmi singda koi chalunu yaurunu haibanate अखोई के लोयना न संगमिन नगरीबा एजिटेशन तोमिन नगरीबा एजिटेटर सिंग अमसुंग जनरल पब्लिक टू द अपील तौजबनेबा मसिदा कनामतबु चाहिरुबा कनामतगी पार्टी दा कनामतगी कनोदा यावरबु लेते मदुना अखोइना करिगुमा म प्रोवोक तौरबसु लेते अदगी हाइरिबुदुना लॉ एंड ऑर्डर दा याम चाउना पाइ अकाइब पिब्रासि थरोबु लेते अदु अरगदी करिगिदमक्ता मदुदा अंगानबदा नुक्तिगी फमिनदना वारी सानरमिदना नुंदिन नोंयाइदा लाकांदा पिकअप तौरकांदा अहिंग अमा डिटेन तौरगा नोंगालगा वारी सानरगा थादोक इसे करिगिनो मदु मरम सुचा चादबो पोटनेबा मदु अमोना रिपीट तौबिरकनो हाइबसा आई नुमितरुजु हाइरमी अदुगा आई हुजिकसु हाइजरिबा मरमदि कैनोदा अखोइसु यामना वाखल ताना मियाम सिबु इरांग हवनिंगदबा यामना पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सि मेंटेन तौजनिंगबा अदुगा वायलेंस ता थाजबा मियोसि नते aduna adagi kanagumamgi thawinsinda kanagumamgi kanoda instigation da paksa chapsu nateba ado akoi gi miyam jingdu da akoi gi lonana changsin jarul ba miyam jingdu da appeal tawjabani akoi arang arakta natrang haki obida ngawba chumde aduna akoi gi hanagi firep to adumuk lobiu haibase akoi gi oiba akoi gi changminari kanosina appeal tawjabani aduna adum leireko adugo hojiki leiriba seisida aina ngasagi akoi gi context ka Manipur sing North East context ka atop Indian state singa khene na hadi ngasagi haiba constitution 14 article 14 of the Indian constitution se anti secular or anti constitutional or kaina haiba se unconstitutional or bani kaina haiba se masi last kanoda Amit Shah ga wari sawa matam na koi honorable ex minister tamoi bobina palleba ko
ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 14ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯧꯁꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯧꯕ then if it is a insecular or anti constitutional please go to Supreme Court and have my wife I am thinking secularism the kaiba nataga unconstitutional oiba adu ada haibajo adugi ngangnatana aikoi oiba on thengna basidi kaino haibada ngasagi aina panjari ba demographic imbalance ama lakani aduga loinana population explosion ama thorokpa taragadi akoi gi chaningai phauda leidiba self sufficiency leijadri ngai sida adugumba population gi invasion ama lakpa taradi akoi de am chauna kaiba pigane habi nuksa thijabado aduna self protection tawjabane aba okay thank you I am Somorjit Lakshabsi, Yamung, break him to do Laksarage, then same Sarah Levidayamu. Break him to the Impact News, agent Manipur, young people Punam keep on that, to the Pudun Laksage, Impact News, being Tadun Libyo. Break him to the young people Punam, Konataran, Yamung Somorjit, Nasigi, Matangi question, Hypete, break him Matungi, 5 Pro CAA campaign, Sigi, going a sea topic or Jabarina. Kara masigi mari le na bhai tai directly question tang laksage adu ko maru nga sigi chi yang 31st December da khoi gi mega manu huna sai khuding gi pangthok photo handak chu leidoi ni adu ko madu gi full rehearsal gi mong da question tang ngai thamjarake semi final loina with yar do waru with to winu sini semi final like dra sai gi rehearsal like dra demo like dra ko yamo yang maru na Manipur da ILP lakram batung da center gi leadership kari sing da kanda Thanksgiving ki karigi koi ki function mayam udi ugre aduga Chief Minister N Biren ne so thambi madudi Manipur ki praja singi hul khangna Manipur praja singi mahut silakanda center da Delhi yam toin chatpa ahing lungtin tumong khangda yam kana chachu chaki yam toin chu chatki last ILP Manipur ki people ki expectation da ki helaba ILP do atei tei tan badai khara hendong na ILPC expectation dagi hena hela badu pira bani haibagi area duni mayam nasu ya biki aduga at the same time Thanksgiving ceremony da haibi ke hujik te ILP chanare Manipur da CAA chanadre ILP leiramina CAA dagi exam tawre aduna CAA gi maram warga changal ma protesting do hujik te shanti oiba lewi shanti ona lewi area se hai gi bane ba adai haija banina ILP lere Manipur da yam punamon haraure Manipur da CAA chatre ILP numberam oirakanda adu orgadi CAA gi campaign chathabagi nungi arthase thokpra asini tang sida ai clarification am ta pijage yam ten loge please khoi gi tamu dilip khoi khoi ina oina hajesinu December gi tang mapal chening chin biu 19 da president na masi lau thoktana khangan gare officially pung kundra tru phadri ngai da ko amuk December ki tang 11 da mase gazette notification thoktana phongba hairise masi Manipur bu nuksiba natraga special category natraga di hatu to thabakti nate sarat adugi manungda ngasai gi hana preamble oidra leiramba award apak mayam se menaba article 1 article 2 4 6 7 blah 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 mayam se masi gi damta December ki tang kun mari da amuksu kamai to gebu Union Cabinet na warep lauraga post facto si yare na chana haline ba hujik aina lakjere wafam sina iroina na la kan de karigi CAA gi matang ji yare kaidong habi reino harkana CAA gi matang da Sri Bobi the honorable opposition leader as well as former chief minister na haiba dialogue ko dimagta ai khoina du tawiya da tawiya haraga hujik CAA jina kariguma torom tar dia du tawre na moin tawye si am changjan na bo hona bi mong male haiba dialogue khara thoe sarat aduna maram orga si hana gyan ta handragadi ani si eclipse tawsan na ba yade CAA is a different matter ILP is a different matter NRC is a different matter adagi national register gi makthakta leriba Indian population growth ki lerisi matter se loina amukta di yengdi yaro mase microscopic way da mari manga thona tarokan matter du gi khanara koda Sri Bobi na hagi baba san duna maram oiraga public ta kari gumwa duna lana chat khragadi kyaw akhoi Manipuri yam sathi bamna masi pandi palai de ai chinnam ta pange tamodi lipsi yauri without territorial limit mai chaga mi train ban chibji jun train ban oiraga di adugi wahi makha di
adom su pande ai su pande. However, the integrity of the Manipur will be saved. I was supan pan gidravni. Sarat ngasi ai bolli panjari sini. I koi si yamna saugun ba hai gadra khara hot temper or group or givenina. Adu gisu ki akiba natraga nuksi jabasu. Bharat Sarkar da ladiba India government su laitaba nate. Maramadun madugi clarity do high na bohona bada. CAA se pusandaba yadaba area am lakpadagi adunal maram oiraga ILP laga na sini CAA duna sini highway yanabi damdang asagi highway all India white lag matamda all India highway wani Sharma khwaidagi soidi north east region neba CAA na siri langiba ILP khangde tawriji akhoi neba samjamna hairabda aduna akhoi mi sing di kaya yamna awareness oirage bu mayang sing di aina mayang haina otherwise kan bin ko akoi midland people sing di si sukhang thang da bu su leire ba do akoi di naina ngasi ngarang da te chahi mari manga cha adu da naina leidra CAA oli ba CA bill se naina lakhar bane ba adu ga lainara kan da tamo myam punsalaga MANPAC aji semaga amu notice forum maina mu lai si ju indigenous mayam ju punjan re de khoi soiba tare na punjali ne ba maram aduna ne Sharma अखोइन मसी पंदब यादब एरिया मोना अखोइन मियम द चाइबा नत्रगा दु तवे हाइब नते सुमाइना मा हाइबिरा मेस पिस्ता दुदि अदु नते मान हाइदुना अदुनि अखोइन हाइज सिनेना सेंगदोपि तंजा म लौ तारगदि पब्लिक की प्लेटफॉर्म द लौद्रगदि Sharma लौब याबे खुदोंग चाबसि कराइद लेगे हौजिक तामोन सु हाइबिरि ना कोई बीजेपी की वर्कर दा नत्रगा बीजेपी संपेटाइजर दा हाइजब नते अखोइन चमिनागी ग्रुप तर खितंग दि ज्ञान ताओ Charo Yakaro, Tony of the Kandabi, Habido, I Tamo, the Senate Tagonjeri, Lorena BJP Hagera, Amma Hagera public say. Munna Yembo, Aina Hajig a big piper to Ninjing Biragadi, Tramam the phone, the pull up chale, sing the Mutade, Lok the Mutade, big piper Gitabaxi, Karimkan the Pai, Karimkan the Berakayava, Adu Tau the Nabagi big piper, Losan Danaba. Posi Isai Sagi ideology, Lairaba, Chatra Chatri Singh, Loina, Larnet Mayam Yauri, the intellectual circle Mayam Yauri, then Sampitizer, then history and Mayam Lady Mayam Shi Yantana, a certain value, the Magi Kungan and Manatragamagi Kendra, the Nat Amam Chaladi Matamange, district in Aquina Kanjabada, Akogi say, Kaibulamjao, Tanga, Masum Kumbisi, Banina. Adugi areas in Nambole, Horagadi district in a campaign, Taunena, Adugi. Hijab with the Matamama Lemna. Campaign CA support to have a campaign at the table. CA Community. Sumaran judgment of the explanation and the Tabu, Aduga Mangi to the San Lipu have a campaign. Money. Aduga CA is to me, CA Manipur Chana, Chana Handore, Haidan Tawi Adata, we have flesh stars, Mayama Razniti in a Lakane Madu, Akusu clarity, when Setamo itself. Ngasi clarity to birisi to biram dragadi kainom to we haidone adugi clarity ki platform thibada praja haibisi mass ni praja gi wa yaudra ko hingde mandate ai je mass de lagto ni adugi yenga paliba sarkar sina magi oiba machang mating haigadra adu magi oiba machatta sigi thabak se hongna bo hona bada maru oina sengsena hairabada 227 square kilometer ki manung why the effect oi 2327 square kilometer ki wari ni mathaki imta yaudri manam the article 372 ki protection duna adum tawdran laikre se president of India na khangaga madu ki makha tara ko dang sagi ILP se Assam Bengal Frontier Act 1873 sigi makada semame position hondoraga preamble oramba port mayam loraka district hairamati part hairamati ngasi state kai laisi munna la ine adu matungda masa gi state na semjaba ya adoption rule leiraga di hapsal law semjal law adu nasa si protect ta horo hairi neba asiga mu ngasagi CA bill gi asagi foreigner chang tabdo adu amjung phak yam leiri ba adu mathakta amuksu hana leigraba musalman sing go back in your own country haiba detention seme haiba se ngasi Manipur di oida chu aikhoi gi BJP gi workers sing amjung jaga da loina thoktra leiro pham amni adagi aigi larner inau Bupenda so haiba Sonia Gandhi gi machai be ma Priyanka Bhadrana mai to ngarang haiba se chumme ma haiba man haiba next Punghai Madam Kare, Madugumba Budi Late, and Amuju Sendore Eva. Other Kabari was you can contradict Oiba Oida Zagaso Dum Lay, Adumang Nama Lali Landena Yadum Chasera, Roy Wadi
numit tugu ba thawong thawda se adum akhoi na 24 hours sida adum gi 360 analysis sa dum thokpo wani na adugi matang du la kan akhoi na laijeri ba CAA gi wafam se adai du contradict oidana ba CC ne explanation tawjana ba tanja ma lobani hai wal dis gyan ta gre campaign cha thagre taba tada ba idri god knows and the people of tawal however campaign do as it is Bisempur su tawal gumba ma tawbani na tawda ba yade adu Imphal East West laiba city amuk adu mam du gi loina mak du gyan dan naraga tawro su yai hai wa phom la kan city and Biren Singh na ma adu gai khoi gi BJP gi khoi gi party gi organ oijari ba khoi gi sok ta badudi madudi judgment aduga kuina yingum di changni tawdu se maram se khangdi khangmina se habi campaign ki part ne habi adu Bupenda khumning bana sudum khara di dum lairaba male khut thangale khumbiro aduga maruina ing hangjening se maruina debate ama CA da debate ama maruina chief minister na thambiba open invitation haite maswai se ing khanbada Manipur da su Congress sai se maruina opposition gi role da yam kan ba role lobunina debate ta usi haibagi magi open invitation che Congress na dum lobi ya bjala invitation haidi yes we are ready to debate and thambining bra CAA plus article 14 gi kani gi matang pera adu ayo bo yog to sok to wa phum yauri ai haijaning ina adu ai du debate tu to bi ya bagi film lebi bra Congress ki di Shri Kapil Sibal ji na so hai kiba he himself is ready to debate on any topic with honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Adu national level le state level gi I am ready to debate with anything with honorable CM Shri Ningombam Biren Singh. Is he ready? Bupen ready le have ni Congress ready le have ni the whole question is there aduna debate tegi hendok tana khoi Supreme Court petition oina satlabane habidi yes not in the name of the party but in individual level da haje khoi na yamna khangning isina district kharada abhiyan gi yatra chatle hare bhab ta hanna ba aru Imphal West ki district ji mi me am je bhab ta halaroi dra bra hai ba tha ani hai na section 144 makhada khoi gi chat PC 144 chalai dana tha ani district magistrate na machid mi tin ba yaroi hai dana order thok tan lai khram ne tha ani adugi order do kakthak khraba kakthak tabren khang di adu tha ani dun oiraga di Imphal West di makhoi na tawriba madugumba abhiyan do tawbi yararoi ba adu tawdraga di Imphal West laiba praja sing sidi bhab tararoi hai ribra natraga hanana tarna lai khra hai bane ba aduga now BJP na kubirak dai ko but aduga hanade hauna ina su haijaba Citizenship Amendment Act se Manipur da sanade hai base this is a wrong conception never legally section 6b gi Roman 4 da yeng bi hoba Citizenship Amendment Act 2019 gi madura yauri se nothing in this section 6b Roman 4 clause 4 da nothing in this section meaning 6b nothing in this section nothing in this act hibernate go as a whole nothing in this section shall be applicable shall apply to the states of so and so have there koi Manipur su lag paneba aduna Manipur na traga notice ta ai koi exam tore hairi se section 6b Roman 4 da piriba nothing in this section 6b du khakta neba aduga karigumba Manipur na traga exempted oiriba state sing do sigi ek section ro hairagadi tongan ba section amada nothing of this act shall be applicable in the following states haidan haibiramo in the act se ek chana ro haibidi haideba section 6b do khak chana ro handaki bill di clearly no it is ILP 6 schedule chatna bom sing da chana ro haibigi mti chana ro haibido section 6b the hide wording do nothing in this section haibane in this section na min to do ki section 6b ne ba nothing in this ek haibanati ba aduna adugi interpretation do it is very simple any English haibam na zum bhab ta do lai rabane ba that is point number 1 I mean, you say Manipur da ILP su chanadre. ILP no. Nay. That is not the point. ILP the laire adubu section 6b do never nothing in this section. Remaining section they are very much applicable. Karamba section the Citizenship Amendment Act 2019 da this act shall not be applicable to these states. High exception piram deba like matam amada Bharat ki central egg lady was sing say the extension please let me clarify ILP chanaba state 6 schedule chanaba state puti maming di pandre particular Manipur chandar oi di pande yes masung ILP chanaba state and plus 6 schedule chanaba state karada
Sigi Sanaro Habum Pali. Sanaro have to Karinova, Sanaro. Section 6B never. No, no. No, I think it's why Section 6B, that is why you have to read it. LP Chandra State, No. You have CAA, the sanitary portion say only section 6B do never. Section 6B Roman 4 the clause 4 the Yengbi over. Let me read out. Nothing in this section shall apply to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, or Tripura, included in the 6th schedule, to the Constitution and the area covered under the inner line notified under the Bengal Frontier Regulation 1973. Nothing in this section I never. This section will refer to the 6B do never. 6A lady, 1 lady, 2 lady, 7 lady. Aduna, I coin say we have to read the egg in a legal interpretation way. Now that is point number 1. Point number 2, the Yengbi Shebamu. Karigumba Asigi government Habatare Modi Sarkar. Modi Sarkar Sina Hazik Tauribasi, Mayam se Bhab Tadre, Bhab Tahanan with Abhian Tauriba. Asame Kota, when I Garanguati, Sacharu with the Tengazari, Department of Implementation of Assam Accord, Hyder, Department of Malayam Meba. Assam government की कोई दी अदवाइन तो ना भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मयाम से भाप तादरे मसी की implementation से भाप तादरे सब ना है बड़े हिंदी लैंग्वेज प्रमोट ताऊना भी नमकता डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज मागी प्रमोशन की तोंगाना लाई दी बा डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है देना डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ना तब डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है देना अदवाइन तो ना भारत सरकार ना कोई डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA है देना सो ताऊ यूज़ ना ते अगर मकोई ना सीधे ताऊरी बस सीधी प्रचार मखल अमने बा मरम दी कोई न कीरी बस है कोई का नाम तो की दी सीधी कपिल सिबल जी ने सो हाई की बा कोई का नाम तो की दे लेवा की मुस्लिम का नाम तो की दे कोई न की दी बस सीधी भारत की संविधान देने सीने बा मासीदा कोई ना हाइनिंग बदी Citizenship Amendment Act C La above matungda NRC chanagani haibase National Register of Citizens chanagani haibase Home Minister Sri Amit Shah ji na Parliament thamgrabne aduga Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji na NRC ki maram da koi cabinet ta khana khibal laite haibaduri haibi gre adubu Parliament da haibi of Honorable Prime Minister na ai koi ki sarkar BJP ai ki sarkar sina NRC chana roy haidana aduna adudi hojipu haidri then presidential speech so NRC lakan ni yaure now BJP now hojik karigumba Pradhan Mantri ji na clarify tawninga gadi Parliament the floor of the House thambiyo presidential speech so adu should rectify tawbiyo haiba importance of Parliament ki floor do obviously public campaign da kaida rally da panbino haiba yare adu ai duma yazare maroina tamotili hojiki hairisi akoi ti chorona sum praja ai do phoi hoi rimina sam na kan da general public do hoi jarimina ILP chanagre maroina gadget ta phongre Manipur ILP chanare aduga CA gi bill pulak matam da su schedule sing chanaba ILP sing chanaba area da adi Bengal Eastern Frontier regulation chanaba area da CA chalu haibagi area amdi tamu song gure hojik Bupenda pulai wafam chu oragati ai saite thamjaningi na asikum wafam mu oragati so ai sipin na kum mo bina bachangi karigino khara hojik pukholadi khara bu thengo maleng khambada kitang kharangan na pukhol amsu yabni sini Bupen koi mari din chate khang da bain koi hangi se tamo dile maro hojik ki se the government has a majority in the parliament matang do tamo confusion am dile leibadi male tamo matang da kamai singdok piningi sam na kan da CA do hojiki oinati ILP chana khramina ILP chana ba state sing da chana roin leibani na CA yorokri haiba yabara naga still lot of confusion need to debate aina dum thambiding bra tamo kamai thambi masi aina khanjabada akhoi leiriba parliament ki ko statement dagi matung da gazette notification thoktana the on 24 December da amu union cabinet na ex post facto approval pidana khotana laigriba sigi spirit sida yengoragadi Citizenship Amendment Act say it shall not be extended to the states having 6th schedule and the Bengal Eastern Frontier Regulation makada ILP chana bisingda extend tawroi haigibado adu ni haidana akoi lawi adubu hujiki lairiba saisida mu clear oire idi kedoge da ko yare madu deny tawgum seba tom dagi advocate na haide ibudusu koi further kano tawba investigate tawba further study tawba madi sangen lawi aduga masigumba controversial oiba statement kya lagwa se
sino oiramane ba ngasai khoi nau kano na haigiba ama kano na akoi gi Somorjit na haigiba masigi mathau tare hari se jan jagaron abhiyan se mathau tare miyam da jamam na ba leiri hari se masino oiramane na khalle ba adubu akoi wakhal da diko ai as a kano activist of civil society akoi na khanjaba da disini akoi ngasai gi party oiba anti party oiba aduga se inter party criticism adu ada mayam do adom da akoi di yamna kana kok ti thada janing de masida opinion si pinning de akoi gi yam simply akoi gi leiriba state sida haina nga sagi aina haji gi ba demography imbalance lakpa aduga population invasion ma lakpa sida gi ngak thok chana ba akoi mayam ok mikap thoji kaino sine ba khoina haji di maduda congress gi natranga na CPI gi adagi adugi adagi attack mayam do maduda adugi lambi rodi akoi sanjaning de ba aduna akoi gi wakhal da di akoi je yam sonjara ba aduga mutka dor ba kano ama community mo ibani na akoi protect to adwagi area sida ne ba aduga fogja ne ba ki no adu kai gum da kanga sangna bodo adu di yam santi wele je khabli yam kana tamo santi wele thosi aduga sai gi Give me 5 seconds, 5 seconds. aduga hoji congress gi ko gi wangang loida sin to khurke yamung Somorjit sai No, wangrang gift le ramni No, let me, please. Debate se let me just take only 5 seconds. Only 5 seconds. Yes. Okay. You can see the stopwatch. Karigumba Citizenship Amendment Act 2019 se Manipur sana drain law se. Adu eragadi Citizenship Amendment Act 2019 ki makhada laiba Citizenship Rules 2003 hairiba se. Citizenship Rules 2003 hairiba sigi makhada neba on the basis of Citizenship Rule 2003 ki basis ta neba National Population Register torkadoi se Manipur da su mathangi year da adu eragadi CAA ki makhada laiba Citizenship Rules ki makhada ki adu ki basis ta NPR Manipur da sanaragadi karmai tawdana CAA se Manipur da haidi satna de haiga dawri banoba aduna si ai bharat ki nagarik haibase CAA ki makhada ai phangjaga dawri baneba ai Manipur da bharat sarkar na National Population Register tawra ani ba mathang choi da household mayam ju listing tawra ani ba adu matam du da di kana ki karam rules makhada no Citizenship Rules 2003 ki makhada ne ba Citizenship Rules 2003 se kana na empowered to matam na Citizenship Amendment Act 2019 empowered to ba aduna Citizenship Amendment Act 2019 se Manipur da sana dragadi corresponding rule Citizenship Rules 2003 sana roi thereby National Population Register su Manipur da tawbu yara roi adubu National Population Register di Manipur da next year dum tawbu gadawri ba thereby it means Citizenship Amendment Act Genari di NRC ga NPR ga but the NPRC step towards the saigi NRC habi area ni NPR di sam na ra kanda sei tara khudingi population count to gi area ni sam na ra kanda aduga yang Somorjit pibi tare pakhum now to open 10 detention lam ni ko magi right point la kune I am not on that part of the area aikona no high di maru na CA de ngak thoi IP chan ne sengpatri habi ni hoji congress ma gi charge du dum tawjo sino ba aine lakado point di mother diary em leraga di rasgulla sagera barfi sagera madudi wane the live my point di chume ba adu ngasai haiba section 4 clause 6b adu du na clause masa lebe sigi di it minus mayama di legane di yumma sabaje Rome was not built in a day. Therefore, we are concentrated. I am saying sincerely, honest of my heart, across cutting from the party line. Bupenda hai ju ai yazare hai bedi ai loksan jare magi sigi area se chu ai koi dum tana jani maram ni loina mak ai koi Meitei baki macha ngakta khoi loina pokmi na bani tamo Dilip kai ga mane ma mane dev chu leite ma ju Meitei ne ju Meitei ni ai khoi gi de khoi sok tara loi re hai bani sam na hai da tamo gi khun gi kai na waye ne le adu ni ai de khoi sok tara loi re hai badu ni Assam jo du ni hau rei je luri wafam di lai bok padana Manipur ta ba wani Assam da ta hau da bai wa da ni adu ngasai gi hai ri section 6b andagi 4 clause ki ibu Bupenda hai ri se mas mayang ire le ra bani adubo live pot ki pattern sida madu ki khudong ja ba longna bai se congress na lobo BJP na lobo madu mai area gi mai ne hairaga tamo nu ji hai ko dom da jangkhan jara roi luri badi ngasai gi preamble tauraga lei khraba pot ama ko gi cabinet na pass taw khra bai se masida su khara thajabi ba thambiraga ngasi gi adu gi live sida sahi aroi ba oi re adu masi yam bajana section na tauraga hayeng gi rehearsal oina tawjer be semi final je swai loi chalaga ba ko
फाइनल दमुक लासे बदुई मतंग पुगत पिरो ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯔꯤꯍꯔꯁꯦꯜꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ILP ꯆꯠꯅꯔꯦ CAꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯦ CAꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯌꯥꯏꯅꯔꯒ ꯈꯟꯖꯥꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ मधुगी फाइनल नत्रगा मधुदी भूपेंद्रना आरके सोमोरजिना नत्रगा वाई दिलीपना लेप ngam do ragadi ngasi eda loisannarsi gaino yengba tari haiduni samsarakaanda aikuju insufficient haibagi wari duni grievances sel leragadi madugi yengba tai diagnosis ama taw bubu huji kudak kara yadege ibu Bupenda yanglar ne pudore je I am appreciate he is a very young to us however whatever he is expressed it is right but the question is Manipuri khwaidagi aina lastly humble request tawje se ani de jo hajaraga freedom of expression na Saratchandra Sharma kai bisim tangdi topi ro masina phattaba sasan dasu phattaba oire ngangningi ne ngangbo nupi mcha du masu isa ni nuaite amadu su nuaite yerum thara ngangbai thabak si tu osi haije badu freedom of expression Saratchandra ngang se Saratchandra the freedom of expression ino phongdong ni ne kai ngurum dai se ngurum dai se rehearsal to boi type ta nahan Yamung Dilip pharaga nungang ma thamu se so Yamung nungai bidabra nuaite as a person ai nungai jade ab niong so soiba khara dum lei police ki ju henjan ban lei adu masigi laina se munna thiruta ding asing arang na abdi natri sahi kundagi hena nara laina ni ko dum tang haijeram je Dilip sahi ro salam dai sahi 2019 gi leikiba mayam memory mayam sing kari sing phatabor gana mayam na ji haine si akhang ngai na habi si phataba memory du di kau tho shoot memory du puraga chatpiyo so that 2022 phajana shanti hoina amtang len ba yana bai du ni aina tamodre te request tawning se pakti kokti ko e tawbodabu sahi lu selakpone kitang khara pung ju nungsiba khara su nungai ba anobu lakpai su yaraga di phataba sing loi na kau thu puiro su tamodli amtang yabam tang yai ngasai gi aikhoi gi hainabi se hainabi si khara phataba hainabi sing si thadok piba haibadi ai uniform da leibani aduga khoina akan mani amase khoina hairige khoina tawda kanan thingdoi no haidana langnaragadi aikhoi su khulai paidraga su aikhoi gi ngangba ngambagi akoina lawba ngambagi miyam ga loina bagi adugumba pangalam de dum leigane ba adana masida yamna henna ka henbasi tawgumsi law enforcing agency mo eragadi madu ngang na chatpiu aduga leipasi gi mapi mapa oiragadi moru mapang oiraga yamna bevhar kai da bidangak ta thang tha basi su tawgum se okay thank you yang Somorjit aduga tamo Dilipkumar aduga akhui Bupenda ngasi impact news to lakpiba aduga ngasi ge janda Manipur se mapung phan bibe dam tin loiselak parti kai kumne jirba guest o makpo amu kana thagut chari ngasi ge damta impact news ge janda Manipur matang se loisen janda batanjai role adu bulandam se tholiba thogdo wa thok kya ge marik chumba report ke damak impact news mi yang ta adro lebio